iti tunggal pitik ki puso. Kada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kung naklakit din na saan mo apat ganti awis ko amang rabiita iti daytoy a restaurant. Awan ti rason, tapno payon ka Rosinda. Saan ka kati ama ba na makikuyog kanya? E din to ta, arig na anak kan. Anya ko ma, awan parikot kanya. Agyaman anak mo kasta, Reynold. Samay sa, balo ka meten. Baruak met. Pudno mo kit di uray ibagada nga aginata. Okay pala dayta, yung tay aglola. Talaga lang ha. Malala, ituloy takit din timangan. Lumamis, dagiti in order tama ka. Rosinda, Hmm? Oh, kalaatan na gulimag ka. Kan, napasang na ay ka man. may salang ti parikot. Wat naman purpuri-puri ti panunot ko. Oh, ano day ta? Ti anak mo, ni Melissa. Ha? Apay ni Melissa? Saan nga ta nga agriri? Lumamuan na ti relasyon ta. Awan parikot iti dayta. Nabayagan na pimusay day di papana. Ikan maysa. At damat din iti hustong aydan. Amok amawatan na. Nga ta? Ken awan rumbang apagdanagam, Reynold, dear. Siyak ti makaamo. Actually, dahil tati mang burburi-puri ti panunot ko. Ada kamat gaya man, Rosenda. Wen manang, si mangput ka din ni Melissa? Awan pa'y mat. Oh, idasaran ka din? Ah, saanan manang? Nanganakon. Oh, Ay, talagan sa adiag na ti anak ko. Anya to rasen? Bimal balasangan na balog. Lakwat siya na ti amuna. Adan to daya no madamdama. Ay, apo, kasano lang atan ti biyag na. Manot tawan nan. Ngam di pa lang nakaturpos iti adal na. Sukat iti kurso na. Sa adadumot ti balog na. Siguro akat saan unay amadanagan, maipapan iti masakbayan na. Apay kit din na saan? Pang namnamalatan iti sanikwa anabati day di papana. Ngalabit, dayta ti pampanunutan na. Maibus ti kwarta. Ngam ti adal, agnanayon nga daken ka. Amo na, adakkel ti tawidin na. Ta, bugtong nga anak yu iti day di Simon. Saan arasun day tamanang? Ulitek, ti kinabak nang mapukaw. Maibus, ngam ti adal, agnanayon ken ka. Wen met kiti Sige man manang. Mangyag kalaangan dito iti kape. Mabit lang nga ron. Wen manang, urayo ka sumangpet ni Melissa. Ta da napatag nga ibagak ken kuana. Makaturog ako na. Adala ko maibagak ken kuana. Ngam sa bagay. Urisan kun nga ibagaken kuana. Awan mabalin na. Anya nga minday ta ay Rosenda. Ta kasla na patag-unay. Maipapan ka di, iti panagadal na. Saan manang makiasawa akmanen. Anya? Nalawag tinangigyo manang indang. Kasta aya. Adaman gaya man panggap mo ang makiasawa. Nalpasan titulag may kan ni Reynold. Agkasar kamin. Tapno makapagdan na kamin. Ay, iso Sige. Saan ko na mauray ti anak ko? Ken may sa. Ang mga nakainom man na sumang pati balog nga ubing. Sigurado kan, iti dayta apang nagdeng mo. Wen manang? Saan panakibiyang Ngam, anya? Ay, amuklatan no anya ti agay ay ayam iti panunot yu manang. Ni Reynold.
kataublaeng ni Melissa. Dayta nga rod kat. Amangan no tila ang kinabaknang mo ti almanan na. Sana kasta mo ti panagkita ka ni Reynold, manang. Sige, biyag mo dayta. Ngambalakad laeng ti may sa akabsat ti adda kanya. Tasaan ko akayat nga agbabawi ka iti udi na. Apay anak kaul-ulimod ka, my dear. Madandalaga na kami. Pagdanagam ko. Ang mga nusan nga man ti anak mo iti plano ta. Awan mabalin na. Kinapudno na. Saan ko anak uray idirabi iya si Mang Pet. Ken nakaturong pa'y itay pumanawag. Balok namin nga uwi. Saan ko kaya ta siya ti pakaigapuan? Ti saan nga pagkinaawatan nga gina? Saan ka nga ang danag iti dayta? Ay sa, awan maramidan na ano anya ti pangideng ko. Saan ko ang mawatan ti riknak? Madanagan na kajak mawatan. Siyak ti makaamo. Iwaksim diyan yaman amadi apang panunutan. Saan mo amay kat kanyak tindanak? Saan mo tinggal tirik na ti anak mo? Wen, awan karbengan na amang lapid kanyak iti kayat ko nga aramidan. Ta, anak ko lang. Adakan ka day ta ha? Ano di nakmaklon? Awan mapalin ko. Tagagangay laing tibiyag ko. Ala, maangkan Melissa iha. Thank you, auntie. Auntie, anya dyan ba kayong itay? Inururay nak ni mamay dirabii? Wen, adda ka no napatag nga ibagana kumakin ka. Nasakit ti ulo. San mat ngaminan ang mamingga dagiti barkada nga ginom. Apay ngamin anaginom ka aya. Birthday ti may sa barkada mi, auntie. Sa anak mo't anak kapagkidkadan. Kita iha. Amangan no sa balit ti masumok mo. Anya? Kasanugayam ti panagadan mo. Okay lang, auntie. Kita ata di mo babaybayan. Baybayan nyo man dayta atal-atal. Nga pala po na nga agad na. Baknang kami lang harod. Anya? Sos, iha. Ti kinabak nang maibos. Ngam ti adal, agtalan na agkin ka tong palbihag. Aha! Adula amin dayta. Ay, auntie. Amuyo ka din anya tibaga ni mama kanya? Melissa, iha. Pagsardangan da ka din nga agadal? Ay, awan parikot, auntie. Makaturpusak man kan saan, sa anak tong agrigat. Tasisyak ngagtawid iti sanikwa ana ipundar day di papa. Sigun ken kwa na, uray saan na kanong nga ipakadakan ka kat mabalin. Anya nga min dayjay, auntie. Makiasawa manan. Anya? Manang, magisagana kayo kit di man iti pangaldawan. Sige. Tay paborito ka masida manang. Kare-kare kan chicken curry. Awan. Ay, manang ni Melissa. Simrag ka di itay agsapa? Wan. Naibagayo ka di ken ko anan ti imbaga ki di rabii kada kayo? Kwa. Wan. Imbagak ngamin kan kwa na nga inururay mo, taada na patag nga ibagam. Kasta ka di. Nagdamag, iso akapilitan nga imbaga ko na. Anyat ko nana. Nakigto. Idikwan, timmalikudan. Saan ko nga mo na anya timakunana? Uray pa'y anya ti bagana. Sanak amalapdan. Agsarita kayo nga ginaa. Wen manang, kasarita. Ngam kayat naman wen no saan. Di na malapdan ti kasarmikan Reynold. Apay nga nawis nakmanan dito resto bar, Melissa. At naman siguro ang parikot mo niya. Bad trip ngamin, friend. Di mo ko na di ka manan simrag iti klase. Sanan, naawan kanas kun nga gatan. Kasana nakaturpos ka iti kurso ng kastamat. At adun sa ti panaglanglangan mo nga miti sisirak mo Eh, saan man na dito ti pagsarsaritaan ka? Awan sir-sirpi na. Siyak ti masaysayangan iti gasgastuson nga awan magsarsarbi na, friend. Apay ko mamasayangan ka, kat saan mo matakwarta?
Anya man nga minanay ti parikot mo, friend. Ningarod mama. Patrik tinamok kan anti. Apay, anya ya tinamang may papan kini mamam. Pagsarsad dengan na kanya, gadal. Sika ngamin at adot langan mo ngam ti sasarok mo iti pagadalan. Awan parikot. Agadalak man saan tabak ng kamimat. Kansak lang tagtawi dito sa nikuan na ipundar day di papa. Matlagayan, anya nga ti parikot mo ita. Makiasawa ka numanan. Anya? Dahil ka tinakabadtripan? Wan! Anya katawaan dita ha? Ni, awan mo takas na makiasawa ni mamam. Tabalo mo tan. Kan nabayagan na pimusay dahil di papam. Wan ngam nakainganan. Kasapulan na ti katin na kunay-nay. Anya kan sa ubing pay ni mamam. Awang pay 50 na. Kumaa. Nukataob na ti pakiasawaan na. Masigurado nga ubing. Wan, kataob ko lang ti pakiasawaan na. Anya? Ay, sana all. Ay, day taman. Sama suruna. Sigurado ang nataar, friend. Ay, saan ko nga mo? Amo, kwarta lang ni mama ti inalmanan na. Saan mat siguro, friend? Tauray mako na nga at daan edad na. Napunggapay lang. Tay ko nada may asim pa. May saka mat. Pudno ti bagbagak namin. San abinaybayan ni mamam ti bagina? Kan addan amok akasta. Adda pay artista na kiasawa iti kataob na ti anak na. Isuda ah. Katiin na ti pambansang kamao. Ubing ti nakiasawaan na. Anya? Isungawan dakas na makiasawa man ni mamam iti kataob mo laeng. Mabalin lang ta, friend. Kas iti drama. Duming mabalin amin. Apay, Reynold, my dear. Something wrong? Awan. Adalang pampanunutek. May pamaliti sitwasyon ta. Saan ka di akinunakin ka? Awan rong ba nga pagtanagam? Diyak maliklikan timang panunot iti sitwasyon ta. Ibagak lang arudan. Siyak ti masurot. When lumatumpal, ket awan makalapid kanya. Panunot man. Katayip ko ti anak mo. Kan agasam day ta. Nagdakkel ti ba ti tawenta kuno idata? Anya ko ma? Age doesn't matter ako nada. Kan, saan langan na data ti kastoy? Adun. Kasmat laang iti lakay ang mga sawa iti ubing. Asino ti mamati. Nga ayat ti gapo na aginayat ka. Anya? Amok. Ore ti ipag mo kinti anak mo. Sana mamati anapod no nga ayat ti rason. Kay nayat ka. Oray adayo anataangan kangam siya. Ibaga dakit ti Di kinabak nang mula ang ti rason no gapo na. Apay kumaday tati pampanunutem. Ipagkulaang dayjay. Awan karbengan na ang makibiyang kanya. Nang runa, no pakasignan ti puso. Rosenda, der. Dear. Gusto nga awan rumbang apagdanagan. Kas nakon. Awan makalapid kadata. Agyama na. Simbangpot ka matlaangan. Pasensya kayo na, auntie. Nagkuyog kami kininimin agayam ko. Kitaong ay. Ang mga no sa bali ti masarsarakan ditan. Naimpag kumano saan kaabalasang. Nidak pagkadanagan, auntie. Gaya, simangpot ka din ni mama. Simbangpot da itay. Ngam rimwarda matlaan. Simangpot da? Kunayo, auntie. Sino ti kaduana? Tinobyo na nga ubing akataob mo laeng. Ngam natairkit di. Saan ko ngay palubos, auntie? Tiyagpat dyan nga ay ayatan na ni mama. Melissa. Wan! Guwarta lang tikayat na kin ni mama.
Nukas tamat laeng aday talag balbalog ter aramidam. Isardeng mo laeng ti agadal. Saan ka matlaeng nga makapagturpos? Manon titawan mo. Saan na kapagparikutan, mama? Total katmak ng tayo man. Anya? Saan mo pampanunutan ti masakbayam? Saan na basta maibos ti naipundar day di papa? Unay ti kasta na panagsasaom, Melissa. Adda ka dinaskan nga ibagayo, mama? Takayat da ka kasarita? Wen? Napatigunay. Di ka di plano yung ama ki asawa manan? Wen? Katayab ko ka na lang ti boyfriend nyo. Wen! Wen! Ipakatak man wen no saan ken ka. Mabalin ko malata. Ngam, tapnawan makunkunam kanyak ngaynam. Ibagak ken ka. Nasa ukanyak ni auntie. Kataod ko lang. Anya ko maita? Patsin nyo ka di nga ay ayatan na kayo day chay. Kwartaan na kayo lang. Ay ayatan nak ni Reynold. Jackpot dyan nga ay ayatan na kayo. Taadayo anataengan kayon. Ngamkit di, kinabak nang nyo lang ti kalkali kaguman na. Sana pud no dayta. Ha! Ura niya ti bagbagayo. Jackpot dyan dayta. Anya nga ron ti kayat mo mapasama? Saan ko akanunungan ti plano yon? Anya? Nalawag timbagak. Kanuray ni auntie. Di na ayunan ti kinamaagyo. Saan na kinamaag daytoy? Taagin inayat kami. Isuala dingitak, mama. Saan ko nga ayunan ti kayat yu ama pasamak? Ibagak metken ka, Melissa. Anak kalaeng. Ket sa anak amalapdan. Anya? Kang runana. Awan karbengam amang laped iti panagragsak ko. Nawatam? No ipilit yu dayta, pumanawak diti balay. Oh. Anya? Kamsakbay ang pumanawak. Alaal kong titawid ko. Among ka diti sasawam, Melissa? Amok, mama! Kaya't nasawan dayta, saan ko akanunungan ti panakiasawa yung manon? Awan karbengam amang laped kanyak ta anak kalaeng. Ken, apay, maited mo ka diti pakaragsakak. Mama, Ibagakin ka. Uray asino ti agdep-dep pa. Matuloy ti kalaysa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Among Pards, naggasat kalaunay. Rino, Man-mano agasat daytan. Agasam Pards, adda nasawam. Adda pa yung nanang mo. tsak magustuhan ti angaw mo, Rino. Raba ko lang, mat. Si kagadimat. Pud mo ti kunak, Pards. Naggasat ka. Pud nga medyo adda edad na. Napunggapay laeng. Pudnot ako nam. Nalailos ka. Saan ka di? Nga adda jay kanta nga. Agbabaketak. Sa bali mananti. Oops. Saan ka masaer te ibagbagak? Husto mo ti kanta. Ay, sana ya. Rino, Nalailo kan. Nadungo ti bakit. agpasumit kiti dayta. Taisot na gustuak kan Rosinda. Kun baknang. Adot negosyo da ako nam. Anapanawan ti asawa na. Gusto ti ko nam. Saan adayta tinangayatak kin Rosinda. Us. Apay, may saka kadimot ali mamati. Ana sursurok nga inayat ni Rosinda. Itilaksid ti kandan edad na. Sorry. Agdwa-dwa ak. Nupay kasta. Sige. Patyan ka. Tanasingid ta nga gayam. Dahag kasakit di dayto ya. Agsubsubang samat dagiti aginan. Uri siyak. Amok asaan ko amalapdan iti kayat na. Biyag namat kit di dayta. Ken nabayagan anatay day di Simon. Kang ronaan na. Saan pa'y mat ka iso tinataangan. Ken adamat nga rod lang ana. Iso saan akong amas daaw no adalat ta gusto kan kuana.
Saan kumamot akas kin Reynold? Akataublaang ti anak na. Saan nabali ko ma? Ay, di pagdanagak laang ita. Ang mga no agrebelde ni Melissa iti kasta panggap ti inana. Ket ang mga no ad-addan asabali ti matumog na. Naimbag ko ma no saan a babae. Sigurado ka iti dayta, Reynold? Wen tatang. Arig na ngayon namon wenno nanang mo ti kunam nga asawa. Awan magparikot tatang. Tanapong gapay lang ni Rosinda. Ato pay lang ti abakan na ababalasang. No pintas no kinapungka ti pagsasaritaan. Una saan kantong nga tama sornon? No ibagada nanang mo wenno lolam ti asawa kasta. Awan ti bibiyang ko ti tatatang. Tasaan damat abiyag ti biyag ko. Ken ibagada laki di akwarta na laang tinagayatam ken kuana. Saan kidi apudno a panagayat? Kasi tinakunak tatang. Awan bibiyag na kanyak. Biyag ken pakasik ng tipusok na ito eh. No saan dapat siya nakasta? Awan maramidak. Pudno ti kunayong anak daklaan. Maawatan kayo. Kamok akasapulan nyo ti katin na kunay na iyo. Ngam kumamot. Saan kumamot akas kan kwa na akataib ko laang mama. Awan pilpilian ni Ayat. Nataangan man wan no ubing pay no talaga nga ginustuda. Ali ko ma. Tapatin nyo ka di? Nga ay ayatan na kayo? Wan. Marik na. Saan ko apat yan, mama? Kinabak lang nyo lang kel almanan na. Nabayagan nga agam-am mo kami kan ni Reynold. Ken, mariknak ngay ayatan nak. Tukas ta. Bulsak ni ayat ako nada. Tauray saan nga agkabagay, mabalin na ta. Melissa, Ngamuray nga pa'y tibagbagayo, mama. Saan ko apat yan nga gayat kada kayo dayjay ang lalaki? no saan mo apat yan? Awan mabalin ko. Ulitek, awan makalapid kada kami nga uray pay asino. Nabulsak kayon at talaga, mama. Melissa, Saan lang nga bulsak? Nagbalin kayo pa yan ang maag. Gapoy ti daytang ibagpagayo nga ayat-ayat. sumardeng kan Melissa. Sapay la ko, ma. Ta saan kayo nga agbabawin ton maduktalan nyo? Ngawan gaya man kwartayo. Kadinto nawan kwartayo. Panawan na kayo matan. Amok asaan akas ti panggap na. Tapulos at tinak pay dinawatan iti kwarta. Anya? Uray pay anya ti bagbagayo. Awan makalapid kanya. Sorry, mama. Ngam saan dak ama kong binsir. Nga awan sa bali a panggap tay tse a lalaki. Kandiyo lang mo. Amangan no ada sa bali a babae ti biyag na. Kan kataib na. Sa dino ti papa na Melissa anak. Ang mga nung sapulan na ka ni mamam. Awan pipi ang kwanti. Melissa, Kagkurak ni mama. Agaasam, napatpatag day dya lalaki nga misyak nga anak na. Saan abali ang mapukaw na nga anak na? Saan lakit day dya lalaki? uray siya. Agdwa-dwa ak anapudno day jay alalaki kin mamam. Uray saan kumatakaya? Awan maaramidak. Agbali na bulsak ti tao nga agayat anti. Saan kumaaday tamot ti pagdadailam iti biyag mo? Napukaw namin pinsan ti ganas ko. Agpapan pa nagadal ko. Sungagsardo nga kon. Anya, Wananti. Kaslawan ganas ko pa yung agbyag. anak ko, saan ka kumanga agsarita iti kasta? Siyak ti madanagan. Wananti. Isama ka mo ditan. Doon niya ti mapasama kiti biyag ko. Siguro, damanan parikot mo niya. At angaron, Agurter kakit din. Kahit ko dagpartag. sigurado, parikot mo launay ti panakiasawa manan ni mamam iti ubing adayo ngam sika. Hesa. Masuron ka makiasawa manan ni mamam? Ngam sika, awan pay BF mo? Sumartang ka man. Makaringring ka. Noy niya laditan ti sasawa makunak. Ay, ba't punumat? Saan ka masuron alala, sumarga na ko. Agurter kakit tiniti mainom kan pulutan. Mabit lang tagaya bakit waiter. Ha!
sky's the limit ita. Agbartek taging ga iti saan tayo nga amot lubong tayo. Unay na itan, talagang sakit yan na sakit tinakam mo, Melissa. Ha, awanan ti adupay at sao. Aramida mong ti pagpagkat. Kat saan ta sumardang nga aginom, aging ga iti saan ta nga amot lubong ta. Kaya't mo asawan manang, iti kastoy nga oras, awan pa'y ni Melissa. Awan pa'y nga ron. Anyat orasan. Amang ano nagsasarak damanan kadagiti barkada na. Bayan nyo manang. Saan mo pakadanagan? At danagam na. Amo na matantid dakas kan nasayaat. Ipagdanagag. Amang ano makasarak da kadagiti adik. Naimbag ko man no saan na babae. Ay, awan maaramidan tayo. No dadailan na tibiyag na. Ay, kasanulaan ti masakbayan na. Manang, inted ko amin adungo ken kwa na sipod ubing. Di makala na ginawa ti biyag na. Idinatay ni Papa na. Awan sa bali anang ibukbukak iti panawan ko. Adaanan iti gusto nga idan. No di nak maawatan iti kayat ko mapasamak met iti biyag ko. Awan maaramita. Rosenda, Impaay ko amin ken kwa na ti responsibilidad ti may sangay na. Amoy day taman. Amin apa nagdungo. Ngam kastakit din ti subad na kanyak. Di nak maawatan. Apay, awan kadit karbengak nga agragsak. Sige, maturog akong mana. No sumangpet, nasayaan. Ngam no saan? Makamun itibiyag na. Saan ko akasapulan ti tao adi na pulos amo at alyawan ti utang na anaimbag anakam. sige. Urayak asumangpet ti anak mo. Saan ko abas tabaybayan ni Melissa? Napatigmet kanyak ti anak mo. Taimbilang kumet akas anak ko. Adto yung tigatas mo, Melissa, iha. Igupo mo, tanapudot pa eh. Sakit ti ulo kanti. Kasano, kasta unay abartek mo. Parbangan pa yan itayin tulod da ka dagiti gagayem mo. Kitaam tadi kan tukot maisagmak iti kastangar aramidem balasang ko. Naimasan mi ngamin kadarino kanin linti na ginamanti. Anak, saan mo kumadadaelan ti biyag mo? Amokmat ka, tanti. Nasakit lang amin tinakam ko. Mabalin na katalikodan ni mama. Kapulang ti Dayjay lalaki. Maawatan ka, ta napatigmat laang ti inamken ka. Saan mo akayat amay sagmak ti inam iti Dayjay a lalaki? Ubing pa'y unay para ken mamam. Ken narigat apat yan nga adda ayat anang begget kadakwada. Mabalin nga'y ayatan ni mama Dayjay a lalaki. Ngam ti lalaki, kwarta lang ni mama ti al-almanan na. Iti sabali a bangir, maawatak mat ni mamam. Ubing anabalo. Ken sipod pimusay ni papam, impaay na aminan a panawan na ken ka. Auntie. Amok mat kit nga awan maaramitak amang lapad iti kayat na. Wen, oray siya. Awan maaramida. Kinapudno na. No saan lang asikat ipampanunutag. Nabayag maten kat apim manawa. Anya? Saan ka basta panawan? Gapuman laangan iti day di kabsat ko. Awanin day di papam. Nagkariak ken kwa na sakbay amagsat ti angas na. Asyak ti mang taripato ken ka. Ket saan ka apanawan ken baybayan? Auntie. Day ti mangigaw-gawid kanyak pumanaw. Agyaman na kanti. Taandabain ko. Titak panawan, auntie. Di kay madanagan. Adan pampananutak. Pampanunutom nga? Saan ko nga ipalubos alukwan day a lalaki ni mama? Anya? Amo. Saan anapuno day a lalaki kan mama? Kinabak nang lang ni mama ti kalkali kaguman na. Melissa, iha. Diyak ipalubos day ta, auntie. Apay,
Da kayo man ti pagdamagak. Mamati kayo anapod no day ti alalaki kan ni mama. No adada ka sa panggap mo, saan mo nga ituloy? Amangan no maisagmak kalaang. Di kay madanagan. Ada planok nga aramitan. Kitag man. No saan nga isina ni mama day chay alalaki. Anya? Wananti. Saan kumat ngay palubos ang mapukaw tinapundar day di papa? Kadyak kayat nga agladingit wano masaktan ni mama. Gapoy ti day chay at tao. Day talaang ti parikot, Pards. No saan na ka magustuhan ti anak na? Iso nga ro ti pampanunotek. Anya jay ko nam? Kataob mo ti kakaiso nga anak ti bakit? Isti kahayan-ayat mo kuna ko. Juan Rino, Napintas ni Doña Rosenda. Kaya't nasawan, napintas matlang akaskin kwa na ti anak na. saan ko pa nakita iti personal? Yung impakita na tinadawan na, nga di iti cellphone na. Kat gusto ka. Napintas ni Melissa. Kunakon kat. Sana kun nga agdo-ado apay. Napintas. Uwan, yung spoiled brat. Ado kanot pa nagbalog na, ng ti panagadal na. Natural. Siyempre baknang da. Uwan nga taa. May sus, naggasat kan Pards. Nukas ano, one stone, two birds. Anya? Dahita kinataar mo, Pards. Panagkunak, uray ti anak na. Agkursunada kin ka. Rino, Iso naggasat kalaunay, Pards. saan ko ang magustuhan ti kastang ibagbagam? Ay ayatik na Rosinda. Kat awan panggap ko amang rigpon kadakwada nga gina. Ngata. So, saan mo maibaga dayta, Pards? Nang runa ka. Sa ka, Rino. Di nang ipadpada iti sa bali. Wano di tabagim. Iti kaano man? Saan kunto alokwen ni Rosinda? Apa esap sa pulam ni Mama Melissa iha. Kaya't ko kasarita, auntie. Kasta ka di. Ang mga nagsubang kayo man. Saan, auntie? Kinapod no na, agkindawa kiti pamakawan kan kwa na. Anya? Mas tao kayo siguro, ngampod no ti kunak. Apay. Aklo namon day di alalaki. Kas maikadwa nga amam, no pa'y kataob mo laang. Pasat day to'y ti plano, auntie. Anya? Aramid at amin ang kabaulak ang mamagsina kadakwata. Kasta ti plano? Wananti. Imposible ajak mapagsina ida. Katiti day to'y napanunot ko. Dito'y makita no kasanot kinapod no day siya agigulo kan ni mama. Iha. Wananti. Ulitak. Saan ko nga'y palubos aday siya at tao timang pasakit kin ni mama. Nasaya at man, ta isakit mo matlaang ni Mama. Nagamamiris kan nagpampanunota. Aging gay tinabukal ko timay sa plano. Mabalin ama amuan, iha. Ladingit ha, kanti. Saan ko ang maibaga ngam agpaliiw kayo laang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, inururay nakgayam, iha. Anya ti ibagam? Masapul mo ka diti kwarta? Awan ka din linaon ti ATM card mo. Saan aday ta, mama? Pakawanan ta ko, ma. Melissa, iha. Naamiris ko saan gayam ahustot inararamid ko iti kalabas. Iha. Naamiris ko ahusto kayo. Saan ko maitad ti pagragsakan nyo? Kan, awan karbangak amang lapad kada kayo. Tapno agragsak. Taubing kayo pa lang, mat. Kan nabayagan na pimusay da di papa. Amok akasapula nyo ti katin na ko nay-nayo. Panagkatsak maitad itilaksid ti pamatag ko kada kayo.
Pudno ka di dagiti mangmangagkukan kay tayo, ha? Wan, mama. Kasi tinakunak. Maawatag. Kasapulan nyo tikatin na kunay-nay. Iso, sige. Si Papa Lobo sa kamakiasawa kayo, mama. Agyaman na kamawat ang matlaang ti amin, iha. Wan, saan akong alapad iti panagragsak nyo? Mabalin ka di, mama. Adda ko makintawag ka na kayo. Anya day ta, iha? Kaya't ko amam-amot at balin amay kadwa nga amak. Sure, iha. Abayam, ibagak ka ni Reynold. Agyaman na, tapat ganyan kid daw ko, mama. Abay kiti na saan, iha? Maragsakan lakit din ni Reynold, numamuan na. Sige, agpaluto ak ni Antim iti pangrabian tayo. Tadito yung mangrabiin ni Reynold. Sige. Kaya't ko matamam-amuti, ayatin nyo lang unay nga uray kataib ko laan. O sige, iha. Uray kat mapanak ita iti apartment na. Urayag laangan amalpas ti trabaho na. Adagayam trabaho na. Wen, iha. Nababalaang ti sweldo na. Ne, may matrusyan na natin mawawag. Papayin ta. Hello, my dear? Dear, adag dito yung apartment mo. Urayan ka dito eh. Ada na pintas nga ipadamag ko ken ka. Really? Yes, my dear. Good news. Kadang mo ka maragsakan ka. Oh, ano rita? Ibaga mo na. Surprise! Ano yan? Inton madamdaman nga ibagag. O, sige, sige. Agtrabaho ka kit din. Love you. Bye. Bye. Ano yan tati good news nga ibagbaga na? Iti dahi ito apang panunutan. Imposible asan ko mapagsina ita. Anya ka ding agpaiso ti planom nga aramidam. Makitam to, auntie. Patin nagagkadag iti takulap ko tay chay alalaki. Anya? Wan, auntie. Imposible adi maibaw inti matang na kanya. Melissa? Iti dahi ito kinapintas ko. Imposible ang mas pilyan na ni mama. Sige nga, Rod. Bye. Asino siya mawag, auntie? Ni mamam. Paumay da ka nun. Iso nga, isagana kong tilamisaan. Rugrugi pa lang dito, auntie. Puutin niyo ti ko na. Pag sinaag, dagiti ito Ama nga nung maisagmak kamat, iha. Di kay matanagan, auntie. Siya, ti makam mo. Kaya't mo asawan, Pards. Ikuyog na ka ni Gibalayda? Isyon ko na nakanyak, Pards. O di, ma'am mo munti personal ti anak na. Kadwa na. Good luck, Pards. Saya ate, ma. Yaman na saya atin nga ibagbagam. Isumot. Saya ate, tap na magustuhan na ka ti anak na nga agbalin amay kadwang amana. Anyan. Tay ko na kon. Kasanon no uray ti anak na kat agkursonada kin ka. Anya? Nataar ka, Pards. Kat saan nga dayo ang mapasamak ti ibagbagak? Rino? Kita, kasanon no uray si kakat matnagmatterik namkin kwa na. Ibagakmat kan ka, Rino. Dito mapasamak na ita. Saan mo maibagati kasta, Pards? Kat no bilang, mapasamak to dayta. Asino kadakwada ti pilyam? Ti ina, wenno ti anak. Tas ano, friend? Nakita mo ti kataog mo ngagbalin amay kadwa, papa? Awan na my friend. Gumimawa kita ni mama. Paumay na ka nun. Kasta ya? Kasanon mo kwa, friend? Anya ko. Anya ang kasanon. Kasanon mo mat nagtirik nam ken kwa na kat madadaalan ti plano. Anya? Wan. Pudno mapagsinam ida ngam da kayo mati agkatuluyan. Friend, saan mo maibaga? Takunada nga ron. Naangaw ni gasat. Narabak dagiti paspasamak. Saan, Hazel?
Apay nga mo, friend, nga kasla makikita kung nagiti sumangbay a problema iti plano. Oh, apay, Melissa iha. Saan ka magtinamangan? Mataramat kaya. Apala ni ha? Awan, mama. Pasensya kayo, nadala pang panunutan. Sige. Ituloy tayong timangan. Wan, mama. At to'y ti masidami Lisa iha. Amok a paboritom dayto ka. Wan, auntie. Sige, mangalak lang. Mabait lang, Reynold, my dear. Siya kung timang karga di ta plato. Ayan. Ay, siyak na tanti, mangala. Siya kung di, mabait lang. Siya kung timang karga. Napan ka din da, mama, auntie? Saan pa'y? Simrek da iti kwarto ni mamam. Amoy, auntie? At damat laga ang plano ni mama ama kay asawa pa'y. Nabayagan anatay day di papa. Idi pa'y kumaa. Melissa, naibagak matken kan. Imbukbuk na amin a panawan na kan ka. Kan dagiti negosyo ang napanawan day di papam. Auntie? Sika ti pinampanunot na. Isu adi mo babalawan iti dahi ta abanag. Ti may sa pagsurunak. Kataob ko pa'y mat nga ron. So patyan ngay ayatong day che Reynold. Melissa, Ngam, ada pang panunutek. Kasi tinakunak. Aramidak amin akabailak tapno mapagsinak ida. kas iti na ko na. Agad ka taamangan no si Kate agrisgo. Manang, Oh, rumwar kayo, Rosenda. wen manang. Itulod ko ni Reynold iti apartment na. Kunak ano maturugan dito eh. Anya? Kunak man, Saan manang? Kasano ang maturog dito eh? Kat saan kami pa imot nga agasawa? winmat kiti ah. O sige, mapan kamin. Ni Melissa gayam. Rimwar. Rumwarak lang biit ko na naman. Anya lakit din day dyan nga ubing. Talaga abim mabaian abalog. Wen, si kakat si kantulaan ang ti ayatek. Aging ga iti ipulang ko ti biyak ko. Anya? Tila sasawamit. Apay, di mo inayat mo ng asawan? Pudno, inayat ko day ti Simon. Kaskan ko na. Inayat ka man, iti awan ka asping na. Talaga ka di ngay ayatin nak, Rosinda. Ay ayatan ka, Reynold. Si kati baro nga inspirasyon kan kired ko. Agyaman ak no kasta. Itibiyang ko. Saan mo apagduaduhaan? Kasaan anakaskas daaw nga agayat. Tinataangan iti ububing. Kada doon ti kasta. Rosinda, Yang tinakaskas daaw. Kan narigat apat dyan. Katikasken ka nga ubing. Nga agayat iti nataangan. Nang runa itikas kanyak abakat. bakit ko nam? Wan man. Manon titawan ko. Nasurok a 40 kon. Ken kataem mo ti anak ko. Isungawan mamati nga agayat ka kanyak. Saan darik na dirik na Rosinda? Ado ti saguday mo. Nga awan itikas kadakwada. Pundo day ta. Tauray siya. Nujak ko manarik na ti panagayat mo. Saan ko apat yan nga dakas ta. Nga agayat ka iti adayuan na taengan ng runano. Babae ang nataengan. Saan ka ko mga dwa-dwa? Naputlo ti panagayat ko kin ka, Rosinda. Kasmatlaan kanyak Agyaman kan maragsakan na. Tainayat na iti baet ti kinapudno. Ang nagdakkel ti nagbaetan ti edad ta. Kasla imposible, saan ka di? Wen, kitagyaman ak matinayat na. Nga oray nagdakkel ti nagbaetan ti edad ta.
Sana dahil ti mangupay kanyak. Nakasitin ako nak. Addakan ka ti saguday asap sa pulak iti may sa babae. Nga awan ka nagiti katayb ko. Really? Wen. Awan pa'y matidan mo ha? Ngam, saan kanto nga ta maublag? No ibagada ang asawa ka lang aruden, kaedad pa'y ti anak ko. Awan ti bibiyang day ti biyag ko. Periknak ti masurot. Saan at timakon hati sa bali ti mapaturay. Agyaman nagtakas ta ti kinapateg ko ken ka. Nasusuro ka ngayon na yan. Gapot kinadungom kanyak. Gapot kinasayat mo. Anong tinaitultulong mo kanyak? Gaputan na singpit ka, Mad. Ngam naman minsan. Makarignaak iti panagduha-duha. Gapo iti sitwasyon ta. Anya? Ngamin, amok nga adulatat, mangubublagen ka. Tanagayat ka iti kaedad ni nanang mo. Rosinda, saan ka di asikamat lang tinagkuna? Nga awan lakay wano ubing? Wano bakit kin ubing itinagan ni Ayat? Wen, ken kunadag iti mananiw, mahiwaga ang pag-ibig. Aklunek. Ada pa nagamak ko. Ada nakabutan ko hadyak mahawatan. Kabutan? Taurean niya pa'y aramiden wano ibagbagam. Saan mo amapuna si ti panunot ko ti sawan ti sabali? Nagro na ti pamilyam. Ni Melissa ang anak mo. Ken ipak mo. Akabsat tayo di asawa makunam. Kwarta wano kinabak lang mula ang almanak. Ulitek, my dear. Saan mo ang panunutan ti sawan ti sabali? Ipakitang kit di kadakwada, nagbidot da iti madi nga atap da. Wan Rosinda. Kasta ti aramidak. Gaputay ayatin kaunay. I love you so much. Likewise, Renard. I love you too. Pudnuan na taar, Hazel, kan kataib ko. Nasurok la 20 na, ngam, adda plano. Anya rita. Aramidag ti amin na kabalak ama magsina kadakwada kin ni mama. Tapno sublatan? Saan? Tadyak pa dyan nga'y ayatan na ni mama. Ngamkit di, kinabak nang lang ti almanan na. Ti sanikwa na ipundar day di papa. Banag, adyak may palubos. Ngata? Anya nga ta? Pudno nga ta nga awan pa nagkurso nadam kan kwan. Kat kunam anataar. Kan kataib mula Saan to nga ta nga agtin nagakasta? Melissa, my friend? Awan. Awan sa bali apanggap ko, friend. Sige, agorder ka pa ikit di. Uminumak pa'y sak agawid. Oh, apay nga umisam ka, ha, Hazel? Sorry, ngam. Agdwa-dwa sa iti imbagan. Imbagag nga. Ngawan rin namken ko na. Kunakmat nga awan, friend. Mabalingawan ita. Ay ngam. Ang mga numadevelop to Stop that, Hazel! Melissa, sumardang ka man asama na o. No di mo kaya't amairam-raman ka akaluksaw ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak ka, kamarabyan ka manan, Melissa. Naginom ka manan. Sorry, auntie. Basit lang. Minum kami lang kada Hazel kan Rino. Bayat di panagsasarita mi. Kasta ka di. Mabitlaan, ta itimplaan ka iti kapem. Tapno medyo mausawan ka. Sige man, auntie.
Tungo kayo kanyak. Nakaturugan, tama ma? Anya ang nakaturok? Awanda. Anya? Rimwarda pa ila idi sardam. Simmarunoda kang ka. Gusto ka ni? Amin. Awan pa ni mama. Sigurado ang maturugan iti apartment day di Arenold. Saan ko nga mo niya pa iti sawak kini mama? Anti. Saan ko na? Siguro ngay na. Imbaga ko na bakat at sumayat. Ano? Kunak man no naawat mo ang makiasawa pa ni Mama Melissa. Awan panikot. Tamo ka, kasapulan na ti katin ko na itibiyag. Ngam, kumagat sa anak kaskin ni Reynold, kataob ko lang, nganti. Uray ka anak ko. Ngam di ka matan nakasangpat. Sorry, tatang. Saan ako na nakapagtuloy? Biglamat kami na nagawis ni Rosinda. Agdinner kami kay Balayda. Kasta ka de. Puwentang. Imbaga ka no ti anak na. Kaya't nakamamam mo kan magita iti personal. Okat, kasanaon. Saan matlangan a kontra kada kayo ti anak na? Saan mo sigurong tatang? Tanasayaat mo ti panakilangan na kanya. Nasaya at ano kasta anak ko. Puwentang. Imbaga na ka no kini mama na. Di nan kontrahan ti pagayatan ti nana. Basta pakaragsakan na ito eh. Sa bagay, wan mat nang runa ka, kunang mat balasa ganti anak na. Wan nga ron tatang. Inabot nun ha. Kataab ko ti anak na. Di pa ikot talaga kasla anak na kala. Kaslakas tang awan parikot ikideta tatang. Tinapatek. Ay-ayatik ni Rosinda. Kastangat kanya. Ay-ayatin naklaunay. Ay, awanan di may bagak anak ko. Tiag mo na ita. Kan, ata ka mo to iti husto nga ita. Amok nga mo mo to nakitaan di nasayaan. Aparaking ka, anak ko. Uwan tatang. Di kayo madanagan. Umay kami to dito balay. Sakpay ti kalay sa amin kina Rosinda. Iti kasta. Personal amam mo yung tagbalin amanugang iyo. Oo, anak ko. Sige nga ron tang. Kastapay. At dapat kami naskin nga ramida. Kinapuno na. Agrubrubo atak. Tada pa paran mi kina Rosinda. Oro-orayak lang dito apartment na pagnanaidak. Sige anak ko, agan-anad ka kumaa. Anyan. Manugang ko ka no. Ang mga inauna akla ang gamiso. Ag 50 akla. Din to tanasorok labasit kanumat a 40 na. Ay, hanya lagi din ti anak ko ya. Pulo sa jak namnamaan ang mga asawa iti arig na. Alalang na. Ay na. Pudnon sa akin iti pagsasao. Bulsak ni ayan. Cheske. Saan na ka makatulog ka? Kapungatay di pa nagkapikiti si Mang Pantak. Ano ti saan nga isisinay di panunod ko tay Chay Arenold. Saan ko may lulawag tirignak? Tagkamot tiro pa na. Kan, sana may lipak ti kinataan na. Nga isuti mo ka na gustuhan. Wano, nakakayawan ni Mama Kankwana. Nagsinatakin ni Mama. Kanya nga tama ti mapasamak ka ni Mama. Sigurado nga sakit tinakan na. Kat ang mga naglagingit. Kat anya ti mapasamak ka ni Kwana. Saan ko matakayat ang mapukaw ni Mama? Takasan. Sana ka makatulog. Basta, awan makalapad di plano ka. Urayan niya't mapaspasama ka. Pasapol nga agsinata.
Namasapo na karkarya. Aram pitak. Kat nututupan na. Kaya't nasaan. Saan anapod no kin ni mama. Kat day tanton ti panagsinata. Nagsapa ka na nakariing. Nakariing kagaya man, my dear. So matlangawan ka na iti chibay ko. At nakapat kaya man iti kusina. Wen, okay. Itimplaan kan iti kapem. Nakasagaan mo tan ti pamigatan. Wow. At yan ang nagtungo ti lab ko. Nakaragrag sakak. Ta inayat nak iti likudan ti nagdakkel abaet ti edad ta. Manin? Tay taman ang tiba kam? Kuma, di nakto'y suksukat kentan likudan. Dito mapasamak na ita, dear. Numapasamak day ta. Isumatan ti mitya, ti inak ipupusay. Allah. Sasaway mo, my dear. Sa anak to ang mapukaw kan ka. Promise. Putnuti ko nam. Abay kitin iti sarang ti sabali ti panunutak. Puno pa kaburiburak. Saan ba't nga isurat pa kitinaak? Isumat. Promise, Lucinda, my dear. Puno akas la di nakapapati. Ngem, ay ayatin ka. Nga oray mayo kin Disyembre ti kay Rigan ti data. Agyamanag, kati karit. Aramid kamin akabaila. Tapno mataginayon taayat mo. Oray siyak. Si Kati umunag kan mauding ayat ko. Nakasaysayaat ka. Nakadungtungo ka kaming kanyak. Gapo tay ayaten ka. I love you so much. Kasta Ahmed. I love you to. I love you too. Love ko. Lucinda. Nagirot kit di pa nangarakot mo kanya. Uy, sana ka makaangas. Kasta kayo ti pa nakayat ko kin kamay der. Tumpal biya ka pa nakayat. Agyaman na kiti day tangayat. Katsan ka nagtanag. Subadak met day tangayat iti awan kaasping na. Ikarit, ayatan ka tumpal tanam. Ipaay ko tiraksak akasapulam, love ko. Are you happy, my dear? Wen, agal na langit tiraksak ko, gapuken ka. Lucinda. You are the star in my life. Don't fade. Apa nga agpungpungtot ka, Melissa? Anyat mapaspasamak kan ka. Madin sa tiriing mo. Masuro na kadyak maawatan, anti. Saan kami na nakaturog? Apay, Mabuisit ak nga rood, anti. anyat pakabisitam? Dayjay abakat Rosinda. Anya? Taapay manan abirmir ngasam ni mamam? Anyat na pasamak? Basta, masuro na kanti. Kunak man no nagkinaawatan kayo. Nagkinaawatan? Nagkinaawatan kamin? Kat numayat matipan nakisangom kadakwada ken Reynold. Aging gay ti jak mapagsina ida. Saan to ang mapukaw tiluksaw ko? Anya? Wananti. Numayat man ti nakisango kadakwada. Pasat dayjay ti planok. Melissa, Wan. Ikarik. Pag sinaag ida, numaaramid ko ti plano. Ha! Imposible adi isina ni Mama Dayjay a Reynold kunakmanan. anya itanday to'y nga aramidam iha. Uray anyat ipagpagata. Saan ko apat dyan anapod no ti panagayat Dayjay a lalaki kin ni Mama? Ngam, kitaam tadi nakantukot kagura ni mamam. Kan amang ano maisagmak kalaan. Saan, anti? Imposible kunakmanan.
adin to maipawing ti matang na kanyak. Anya? Wananti, kat oras akin magat iti palabog ko. Nalpasan ti amin. Melissa, Nunaskan nga ramatak ti kinapintas ko. Aramitak anti. Tapno mapagsinak lang idakin ni mama. Diyos ko. Anya da ito yan ang mapampanunot mo. Madanaganak. Amangan no maisagmak ka. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Siya, ti makam mo. At dan sa mga parikot mo tanagawis ka man nga agtagay. Sa anak la ko mga umayan, saan ka kaya't ngagsakit tinakam mo kanya? Awan, friend. Kahit ko lang tagaliwaksay. Tika di manan may papan iti panakiasawa pa ni mama mo. Tiga po na. Nasingit tangag kaya mahisa. Awan limit kan ka may papan iti biyak ko. Uwan? Agtalagak kan ka, friend. Naibagak pa yan ti planok para iti daychay Arenold. Talaga ka di nga raminam? Wino patuluyam? Wan! Kat... salpag. Tsak pala narugyan ti planok kam agparikota ko. Anya? Oh, salpag kiti. Sa anak kiti na nakaturog anang pampanunot iti daychay Arenold. Melissa? Ah, sige kitin. Uminom tan. Kaya't ko ti mabartak. Naturong mangatan ni Melissa. Saan manan ang maibalay? Kanahilatan armuar. Madanagan ak itinasauna kanyak a plano ng aramidan. Kasano na maisagmak? Kasla maawat akong ti kayat na mapasama. Kasanong numaylawan na wano tutupan na day kay Arenold. Kat pagrigpunan na idangagi na. Oh, aday ta. Adata ni tibatog tigay siya. So yan. Agyaman na, Kaysa. Naimbag lang. Magdagman niyo. Pasensya ka na. Karena yun na sikat. Disturbo nga ay ayabak, friend. Nagbayag mata niyan tiya mangilog at titigay. Katong torog ako. Pasensya kayo, nanti. Nalabsan naman ang team nun. Agyaman ak abalansang ko. Naimbag, taada ka anang itulad kan ko na. Naimbag ko na yun, tamak tinagmaneho. Narigrigat na yung supay la tinagmaneho. Ang mga no saan kami nakadanon. Anya lakit tinday ito yung ubing nga. Ikandak man iti labakara kan hot water ta labarak. Nasakit naman ang ti ulo na makarinday ito yanti. Sige, balasang ko. Mabiit laang ta mga laak. Isuda ito iti ibagbagak. Kaslamot ta ni karkaro na. Dadaulan nan samot tan ti bagay na. Di kay madanagan, anti. Saan ko abay-bayan ni Melissa? Tikang tamanay po diti FM radio dati restaurant. Madlaw ko kiti. Tungkal umata rito Mayroon na mapatukar dita kantadir. Amangan mo't no music of the week damot dayta. Bueno, talaga ka ay ayo damot tinasao akanta. Wen kit nga taa. Napintas ka ng ti lyrics na. Saan ka di? Apay adi ka mo't makapanganan. Hanya saan? Si kakit diya. Basit tikinan mo. Kasla si Bobosuga kung na makikita ka. Anya? Makanak aya. Napakabusukan. Ha? Ay, kaya ko asawan. Nakaragraksa ka. Panagriknakan. Kompleto man ang tibiyag ko. Kasing mangbay kay tibiyag ko. Ay. Una yan dayta. Rosinda, my dear. Pudnumat. Aklunek. Asipod si Minanday di Simon nga asawa. Gat. No ba'y ato na tawen tinaglabas? Saan ako na anagayan? Kas napay kitin
Awan ka iskanan ti biyak idi kanya. Nilang amin Melissa ti pinampanunot ko. Rosinda, Tapno, mayawawan ko lang ti ladingit ko. Impamaysak ti panawan ko iti negosyo. dayawak pati palang ipatid mo kini Melissa. Aging ka, anaam-am mo ka. Aging ka adimteng ka iti biyak ko. Ket, naikanak iti baro anamnama ken rekta. Oo na yan. Alawan ka di. Mamatiakan kan. Pudno dagiti bagbagan. Sika tinagbalin nga inspirasyon ken ragsak ko. Malaksid ken Melissa nga anak ko. Dayawan ka launa itireta. In sakripisyo tiraksak mo. Wano pakasaknan. Kapoy ti anak mo. Pudno day ta. Kinapudno na. Kasla nabambanugan tirik na. Ket, naku na. Anya pa lang ti pagagawa ket nawadwadwad na ipundar day di Simon. When my dear. Samay sa ada surun ko. Ta, kaslawan mo't serbi dagiti ar-aramidet para ka ni Melissa. Rosinda, Ket ididimtangkan. Naikanak iti baro anamnama. Iso ha. Tinarigagayak manan ti agbiag iti napaot. Rosinda, promise. Kasi tinay pagkakankan. Subadak na itang ayat na impay mo kanyak. Ikarit. Sa anak tupulos nagpalpalit. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaano nga tanga umay da Reynold kan kaduha na ti asawaan na ako na. Alay sa ganak at dumalaga ang manok. Isu ko matipartsak na umay da. Kayat na nga ta, dagiti kakastulag ama ka. Ken magustuhan na nga tamot lang ti umay iti kastoy alog ha. Eh na, sakla mo na. Agon uni ba ti cellphone ng bati na kadya? Hello? Reynold, anak. Nakaawag ka man? Tatang, kumusta kayon? Ay, nasayat mo, anak ko. Umay kami dita kini Rosinda, tatang. Kaanaw? Ito madamdamatang. Iso ay anak ko. Uwantang, dita kami amakal daw. Alang araw, partsak tayo dumalaga ang manok. Anabayagan ngayong pupok ka. Kaya't na kayo kano ang makita ni Rosinda, tang. Iso ay agad mayata, anak ko. Tamakitak mo't lang ang ti mamanugang ko. Uwantang. Sige. Datalaing tang. Bye. Bye. Makitak mo't lang ang ti mamanugang ko. Ay na. Unay laki din ti ka sa ti anak ko na. Mga sawa lang arudan. Kataab kon sapay. Uy, Reno Pards. Oh, Reno. Big time ka na, Pards. Anya kita big time mo. Unmat. Anyat madamag. Nagpintas ti kotse nga, Pards. Kotsida, Pards. Agpainom ka nga rin Ay, sorry pare Reno. Saan ta pa ang makasya tita? Adangamin papanan mi kini Rosinda. Sabali at talaga tig gigolo niya. Oy, saan nakagigulo ta saan amang lukloko iti babae. Kan saan ko akwartaan lang ni Rosinda. Sana all, Pards. Ngimnon niya ti pampanunutem. Saan ko amaramit, Pards? Wow na wow, ano kasta? Pards, inayat ko ni Rosinda. Saan kat ati kinabak ng natal amanak? Imkit ti, sinurot ko lang ti pitik ti pusok, kandik tar ti panunot ko. Rosinda, ni Tatang. Tatang, ni Rosinda.
Kumusta kayong tata? Daytoy, nanumula ang tibiyag may kabsat. Itibiyag tayo, kan imatang ti Diyos. Awan na numuwan na nakurapay kan baknang. Wan matkid di Tao lang ti mangibagbaga, kan manghusga itipada na at tao. Ngam, uray kasanot kinabaknang mo. Saan mo mat ama itugot iti tanem mo? Kan, agsubli kamot lang ititapok ang naggapwam. Puno dayta, kabsat. So, para kanyak, agpapada tayo amin nang runa iti imatang ti Diyos. Rosinda? Sumrek tayo na balay mi. Uy, saan mo ako nati kasta? Saan ati balayo ti rinanta? Ngam ket di, kahit ko maam-am mo ni father mo. Ala, pasensya ka na kabsat. Tama ko na barong-barong lang ti pagtaangan may kumpara iti balayaw. Kas na kunak, saan ati kasasaad iti biyag ti may sa tao ti kit-kitaag. Ngam ket di, ti ugali na. Ita, saan ka pala nga naupay iti kinanumomi, dear? No day ti kinitak kan nagrukudak. San ka kuman nga inayat? Wano, san ka kuman akin nasiningad idi pailaan? Iso nga ron ngayon putnok kan katikas sa at tibiyag ko. Ti panagbiyak mi. Ti kinasingpat ngayon pakitam kanya. Kan kunam, anapod no apanagayat mo. Tinangispirar kanya. Kan nakatinagan tirik na. Amin na makakita kan makamam mo. Nga ada relasyon taken agasawa tanton. Di dapat yan. Nga ada na igamar nga ayat iti nagbaytan ta. Saan ta panunutang ti sawan ti sabali? Ti bukod ta abihag ti sangwan. Kan buklan ta. Ket anya nga tanaragsak ko no maadaan tantupay iti anak. Saan pa ang nagpatingga ako ng ti panagpinulan mo? Kahit nasa wen, at dapay namnama, amadaan ta iti anak. Ay, pasensya kayo nanti. Nakadisturbo akong kada kayo. Pinaturog dak matan dito yung bisa nagawid ak. Rebeng na laang intulod mo tigayem mo. Kan amok nakainom ka. Dinanggayak lang tigayong ko, anti. Maawata. Anya ka titiimbaga na kan ka aparikot na. Awan limot kanyak iti kasasad na itibiyag. Amok ati panakiasawa man nun ni Auntie Rosenda, tiga po na kanayon nga agbartok ni Melissa. Ay, saan kung amo na anya ti ibagak Hazel balasang ko. Saan mimot nga rod amalapdan iti kayat na, nang runa kanya. Auntie, Biag na dayta. Pakasek na, terik na, wano puso na. wanmat kiti Ngam ni Melissa ti pakadanaga. Amangan no anya ti mapasamag kan kwa na. Iti kanayon apa naginom na iti arak. Bagbagak mo't naman minsan nga oray kaluksaw nak, auntie. Ultimo panagadal na. Naliwayan nan. Ibagbaga na nga awanan serbina, tabak ng damat. Maibus ti kwarta balasang ko. Ngam ti adal, mataginayon nga dakan ka. Pudno day ta, auntie. Saan ko nga amo na anya ti aramidek kadagiti agina. Saan nga minamamati ni Melissa ngay ayatan ni Reynold ni Auntie Rosinda? Uray siyak. Ngaman niya nga ron. Sigurado akwartaan ka no lang day di alalaki ni Auntie. Kat amangan no agbalaw to. Naibos ti sanikwada. Ngam awan mabalin tayo, Hazel, balasang ko. Ti pagdanagak, auntie. Iso ti plano na. Nga oray ka na may sakripisyo ti bagikan dayaw na, auntie. Dahita ti may sa pagdanagak. Kasan nung may sagmak ni Melissa. Ay, bagbagaan tayo kuman ni Melissa, auntie. Saan kumat akayat ang maisagmak ti gayam ko? Dapat gaya man ni Hazel, auntie. Wen, masapol ka nung nga day beauty shop na. Ay, kababain pa yan. Isukayam tinangitulod kanyak. Isu pa yan tinagmaneho. Auntie, Ha, kita am kumamot ti bagim. Saan mo kumadadaalan ti biyag mo, gapukin ni mamam? saan ko nga mo, auntie? Namuraan niya taramitek. Sana mapunas ti panagduado kiti day chay Arinold. No panunutam, talagaan nariga tapat yan. Kataob mo laang ti pakiasawaan ni mamam. Isungarod nga ramigat ti amin akabailak.
ama magsina kadakwada. Kasanon, no isuntumot ti pangguraan ni Mamam Ken ka. Awan ro ba nga pagtanagan nyo kanyak, anti? Agyaman to pikit di kanyak ni mama, ah. Nang runa no maduktalan na, asa ni kwa lang ni mama ti al-almananday chay, alalaki. Naimbag, no saan nakakalukso ni labs mo no aginom ka. Saan mo, Pards? Basta saan laki tinalabas. Kasano nga rin ti kasaryo? Simple lang ti kayat nakasarni. Itilat talwes. Sa bagay, tinapatag at makapagkasar kayo tapno legal. Wan nga rot. Kasano ti balasang na? Umanugot iti pan na kiasawa pa iti inana? Agtukyat man saan. Awan maramidan na, Pards. Sa bagay, Kasi kikit Pards. Tagay kiti. Tasukunak na Rosinda no maramdama. Ag-grocery kami kano. Itip ni kinitatang. wow, sana all. Agasang dayta. Mairanod agraman pamilyang. Saan ko kumakayat dayta, Pards? Yung kaguran akmat. No, pagkidkadak yung lapdak ti kayat na. Nagasat ka launay, Pards. Saan ko nga abuso na kinasayat na kanyak, Pards? Awan ang at damang damagakin ka, Pards. Ti ko mapudno ti bagam. Ano dito? Pudno ka di ngay ayatam ni Doña Rosenda. Uwan Rino. Kasi tinakunak kan kaliti na minsan. Talaga ngay ayat ni Rosinda. Alakit, nasayat ano ka sta, Pards? No pay, adot sana mamati, kagayatak kan kwa na. Ipakitak. Nga detak at bidot. Ken ipakitak mat abidot ti pamati da. Akwartalaan ti inalmanak. Anyat ko na, Reynold. Agadal ka pa'y? Wender. Kayat ko ti mangala iti business administration. Tapno ada knowledge ko amang imaton kadag iti negosyo. Really? Ada short course para iti dayta. Tapno ag tinulong tanto amang imaton kadag itoy. Oh, nagsayatan no kasta. Saan ko matakayat nga agsiksik kabilaklatan. Reynold? Kayat ko nga ipakita kada milisa ken kapsat mo. Abidot ti pamati da akwartam laang ti inalmanak. Ada ka din ang ibagakin kay ti dayta? Awan nang iparo pa kanyak. Amuklatan na kasta ti panang ipapanda. Mawatan na kumatir. Saan aday ta tinangublag kanyak? Tapno ayatin ka. Nariknak namin ti kinadungom kanyak, dear. Reynold? When? Isu-aso badak ba't day ta kinadungom kanyak? I love you so much, dear. Likewise, I love you too. Auntie, saan sama na sa mga sangpat ni Mama? Sing mangpet, kasla nagsukat lang ta, napanda sa ija ayan da Reynold. Kasta ka di? Panagkunak iha, palugudam latan ni mamam, taamok asaan taamalapdan. Auntie? Taam mga no, pakairubam laang ti panggap mong aramidan. Auntie? Anya no palubusam latan ni mamam. Kat no makitam to amadi, ay katiso ah. Saan to nakaskarina ng runa no nagkasartan? Isong aging ka iti saan da pa nagkasara. Masapol ama ipatungpal ti planok ama magsina kadakwata. Apang yung leven mo iti anak mo. Agtapan ka ni Manang ti kasarta iti Wes. Kaya't ko nga awan ti adu aparikot. Amang ano ti makunada. Siyak ti makambo. Okay. Nga madaplanok. Inton mapanagnakan da abidot amin apamati da. Isunto ti panagkasarta iti simbahan. Sige. Noon niya ti mo manasayat. Iso ti ramidan ta. Mangnamnama ka. Kukwam to'y puso, tumpal biyag. Aginggat umang angasa. Pagyaman ako ni ditang ayat ngayon talag, kininpay mo kanyak. Sapay la kuma.
Kasan kantong agbalbaliw. Saan to ang mapasamak dayta? Promise. Maragsakan nag-unay iti dayta. Kinapot no na. Tamat na kiti inaram ko. Ngan, saan ko anasarakan kadakwada? Itikas iti impay mo kanyak itaapa nagtungo. Kasta ka di. Wen, iso amang namnama ka. Ayatin ka tong palbiyak ko. Okay. Isaganam amin dagiti alikamam. Tamapantan ijay kadatatang. Isurrender tantoy apartment. Kay jay kan mansyon nga agdangit. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti ko naman ak. Itulod mo dito dagiti alikamo may iti apartment. Wen, tatang. Pag naadam nga rudag. Iti balilaro sinda, tatang. Ah, makipagnaad ka ni Jay? No, saan kayo pa'y mat nga gasawa? Ibagak na ito'y tatang. Yun, saan nyo ko mga ibagbagay iti sa bali? Anya day tanak ko. Nagkasal kami, ada kami laheng. Anya? Buwen, tang. Lupay kasta. Sa balin to kanulaan ti kasarmi iti simbahan. Kasta. Sige nga raw, tang. Agikarka pa itilugan ka rin iti alikamay. Sige nga rod anak. Kadwam ka din ni Rosinda. Buwen, tang. Kalpasan na. Agtaros kami iti balay da. Alang nga rod. O anya, mangisaganak iti pangaldawan. Saanin, tatang? Gumatang kami tulagan iti makan. Agpatik out kami. Sige nga rod anak ko. Agandad kayo. Masapol mo titulong, Pards? Saanin, Pards? Kabailak na ito eh. Agyaman na klangin. Sige ah. Pag naadam nga rodan, no isurrender mo ti apartment mo. Ijay balayin da Rosinda. Agdin na kayon? Kutuan na. Naggasat ka talaga, Pards. Ken, agikatag matiniti trabaho, Pards. Anya? One, Pards. Sa bagay. Uray saan ka agtrabaho kat mabanin lata. Saan, Pards? Nagpindot ka. Agtrabaho ak iti may sa kadagati plastic negosyo ni Rosinda. Ken, agata lang tayo. Anya? Eh di wow. Sana all, sana all. Nakalaki ni short course. Agtinulong kami aming imaton kadagati negosyo ta. Talaga? Talaga naggasat ka unay, Pards. Iswa, saya ma. Good luck. Ane, at na kayo ba't Reynold Marok, Rosenda Kabsat? Agasawa kami ka ni Reynold, tatang. Uhain, tatang. Manugang yun ni Rosinda. Ha? Sa anak ka di ama ikari ang mangawag kada kayo iti tatang, nga uray basit laang tigap titawen tayo. Kwa. Apay kidi asaan? Sige, sige. Tatang. Agnada ko rin dyan balay da. Wen tatang. Bareng madan kayo ti apo. Anya? Si Kamal. Noon niya latitan ti pagpagam. Alagat na sayat lang ano kasta. Masapol amadaan kayo iti anak. Saan ka di manan asumangpat ni mama, auntie? Saan ko nga mo? Nakipagnaadan iti daychay agkigulo. Gigulo? Wananti. Kasta ti awag ka dagiti lalaki nga awan sa bali nga ramid dan no saan amang loko ka dagiti baknang anataengan. Hut-hutan da. Kasukat ti ubaw nga ayat. Maawat ako, Melissa iha. Kasta nga ta, ti panggap ni Reynold. Kasta ti atap ko, auntie. Kasanon no saan? Kaya't ko sawan, no napudno ni Reynold. Saan ko nga amo? Uray kasanot pa ng pilit ko amamati ti dayta. Saan ko amaallukoy ti bagik, auntie. Mabit man lang. Adda ka di pa'y masapol mo?
Manang, agtugaw kayo kuma. Oh, aday ta. Kasla napatag-unay ti ibagam. Adda ka di parikot? Awan parikot manang. Anya nga ro dita? Anya ka diti makunayo iti panagnaedem ditoy ni Reynold. Anya kumano day tati pangadeng mo. Awan karbangak. Amo ka din ni Melissa? Saan pa'y manang ngem kasarita? Ket tinasauyo nga awan karbangan nyo. Pudno day ta. Kan isot kayat ko amang manang. Amok. Dakal ti panagduwa-duwayo kan ko na. Nga ipapanyo kan Melissa aparparaw paula ang ti panagayat na kanya. Tatila ang kwartawen no kinabak ng ko ti al-almanan na. Ha? Kuha. Saan ka ti manang? Saan? Saan nakasta ti pampanunutak? No pa'y pudno nga ada pagduwa-duwak itirik na nakang ka. Siya ti mangibagbaga manang. Saan nyo ko maapagduwa-duwaan ni Reynold? Tasyak la ang ti makarik na iti pudno ang marikrik na anak kanya. O sige. Saan ko nakontraan day ta? Nasayaan, tay bagak kada kayo. Uray asino kada kayo kan Melissa. Awan makalapit kanya. Awan makatubngar iti panagkasarmi kan ni Reynold. Alakit. Iso ah. Kang runahan ti amin. Nalpas ko na sinubok ni Reynold. No kasano kapudno na kanya. Ket napanik na ka. Nasaya at nga rod no kasta. Iso amanipod ita manang. Agnaeden dito'y balay. Ket ibilang yun akab balayo. No kasta, agdan na kayon, mama. Wen, ket pasensya kan. No saan ko ama ipasakbay ken ka. Agdan na kayo? Asaan kayo pa nagkasal? Sana nakasapulan. Ta sumaruno day ta. Bili, bakmat kada kayo, mama. Talaga ana in love kayo kan kuana. Gaputan na tingiting kunti kinapudno na kanya. Nga uray arig na ina na kayo. San kan akon di na rin iti kasta sa Tapudno met. Adayo tiba at ti edad mi. Ngam sana day ta tinapatag anak. Nabulsak kayon. Gapo iti pagayo nga ayat, mama. Wen? Agbalin a bulsak ni ayat ako nada. No ti may sang agayat. Kat saan na akit kita ang ti pisikal alanga ti ayatan na. Mama, saan nga akin ruwar alanga ti pagibasaran. Ngam ket di. Ti kinasinaw ti kaunggan na. Ken, agpada ang makarik na kayo iti ayat. mama, Naglasatan iti panubok ko ni Reynold. Ket, nalasatan na day ta panubok. Iso nga awanan apulos pa nagduadwak ken ko na. Sumaruno ka nun ti panagkasarda. no makapagkasarda Aniya? wananti, sakbaya mapasamak dayta, na pagsinak to itan. Sigurado ka, Melissa? Wananti, isapatak kada kayo dayta. Nga uray kagura na kanto ni mamam no maamuan na asikati na magsina kadakwada. Mabalin ang kuraan na kitidamo, ngam kasi tinakunakon iti naminsan. Maawatan nan tumatlang iti udi na. No maamiris nan at kalapid dot ti panagayat na iti dayjay alalaki. Ay, agannad ka kuma, Melissa. Amangan no si kamot ti maisagma. Pudnog kaya mapinagadalpay ni mama ti sinalpag alalaki. Ha, dayjay ni Reynold. Agat-agal ngagpaiso iti daytoy may sakadag iti kalatakan ng universidad iti syudad. At tapayan pugod na lukan. Ha, talaga ang naulawan ni mama. Nagkasata talaga day taata. Biglang yaman ti awanan pain aman ang kuntamay. Asit nga, sakbay apagantaran na ti kotsena. Reynold, mabalin pa ka di sarita? Anya ti bagang? Mabalin ka di nga awisan ka iti dinner? Ha?
Di na ko mapayan. Ada na patag nga ibagakan ka. Okay. Sa tino ti papanante? Mapantay ti may sa a seafoods restaurant. Sige. Aday ti corner ti Bonifacio kan Padre Faura Street ti bagbagak a restaurant. Mapantan, Reynold. Manang, awan ka di ba ni Reynold? Awan pa'y mat. Kat uray ni Melissa. Tiyan mo kat... Aging kat alas 5 lang ti klase ni Reynold. Amang ano at dapay di magasan na ah. Padasak man nga awagan. Awagam ah. Ay, buwan kayo manang. Nakaluto ka din iti pang dinner tayo. Wan, kat linutok ti kunam alutwag. Bulalo. Ah, sige manang. Kan kare-kare. Day ti paborito ni Reynold manang. Isumot ti bilin mo, di isot linutok. Manabulan ng sipod nagnaid dito ni Reynold manang. Adat pa nagkunam ko na. Awan negatibo ang maibaga. Agyaman manang. Katamuyo ka di. Dimor as ti dua ang negosyo mi. Sipod iso ti kadwa ang mga sikaso. Kasta ka di? Wan manang. Katamu. Dakdakkel man ng ti pagdurasan na. Apa man ang makaturpos iti kurso na. Kat mausar na ti inadal na para iti negosyo ang napanawan day di Simon. Nasayaat, no kasta? Ket adan plano mi nga agkasar iti simbahan wenno iti padi inton umay abulan. Sakbay ang madlaw ti inawat nga anak mi. Ha? Kayat mo asawan? Agdadagsan ka, Rosenda? Adday bagam. Ta inawis nakpa iti class a restaurant, Melissa. Bayat ti panaglabas ti aldaw ang nagnaid ka ni ti balay mi. Rinaam ko ti panangdungom kin ni mama. Amok. Sipod pa eh. Agdua-dua kayo ni kinimanang inday. Akwarta laeng ni mamam ti almanak. Nga imposible anapod no ti panagayat ko kinkwana. Takasano kumang agayatak. Taadayumat anatataangan ngim iti siya. Nga arig na inak ni Rosinda. Saan ka di apod no ti kinunak? Reynold? No pa'y kasta. Sa anak anaw vlog. Nga ultimo gayem ko kat kastamot ti kan kantyaw na kanyak. Nagasatak ka no? Taadan asawak. At damot tinanang ko kan lulak. Dagita negatibo nga espekulasyon nyo. Tiad adaan ang patibker kanyak anagayat kinirosinda. Impakita kabidot dagita apanang ipapan. Kat ngagtultuloy ti kasta apamati o. Awan maramidak. Tinapatig kanyak kita. May pakita kabidot amin dagita. Sorry, Reynold. Sorry for what? No pinanggap ko ti magdadal iti relasyon nyo kin ni mama. Babaan iti napanunot ko iti awagas. Apatin nagagtirik nan. Tapno madismaya ni mama kat isina na ka. Nadlaw ko reta iti palaeng. Ngim ore anya pa'y ti aramidem. Saan ka ngagbaligi? Gaputa iti likudan ti panakaamuyo. Agasawa kami kini Rosinda. Nagkasar kami iti huwes. Kat sumaruno ti panagkasar mi iti simbaan. Kasta. Wan Melissa. Kat ad-adapay nga ayatek ita ni Rosinda. Wan lumamam. Taadan bunga ti ayan-ayat mi. Ani? Really, mama? Ito da ito nga edad ko, maadaan na kiti kabsan? Wen anak, kung nati doktora, menopausal baby da iti si Kugko. Mama? Ngam, naikadang mi kan ni uncle mo a Reynold. Imbes nga agkasar kami iti mabihit. Agid danton iti bunyag ti kabsat mo. Sorry, mama. Sorry iti. Di pa nang panggap ko ang mga rakrak iti relasyon nyo kini Uncle Reynold. Nagsina kayo. Ngambayat ti pa naglabas ti aldaw. Nakita ti kinasaya at na.
Kan amo ka naragsak kayo'y kadan nana. Anak, sakbay nga intalit ko ti amin ken kuana. Ken nakikasarak, adiyo ang mo. Tiningiting kun ti ugali na. Ken pudno, arik nana. Mama. Kadita, anya ti makunam anak. Nagbidutak ka di anagayan, iti kataeb mo. No, mama. Congratulations. Tiningiting ko iti husto ti amin, anak. Iti kasta, sa anak nga agbidot. Ket, kas, iti pagbutbut nga nyo. Amangan no makatumpungag iti mangibuslaeng iti sanikwa na ipundar day di papam. Mama. Dili sa anak. Mama. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.